I-ANC iseSoweto kumbuthano leubita ngekuthi isiyanqoba njengoba yentataba tekugcina tekuheha abalandzeli bayo ukuthi baye kuyovota ngemsombuluko. Mengameli waleli qembu Cyril Ramaphosa kulinzeleke ukuthi etfule inkulumo kulombuthano. I-ANC Veterans League ithi linzele ukuthi bomasipala labakhulu base-Gauteng babuye ngephasi kwelulawulo lwe-ANC ngemuva kwalolu khetfo loludako. We are very optimistic that we'll get those cities back because society still has confidence in us. We have put in mechanisms of, firstly, interviewing all the mayors. All the mayors will be interviewed. And if a mayor does not have the skill, is not competent, he cannot be the mayor. Ekapa, i-DA itimisele ngekubambelela kuloku lenako njengoba abalandzeli bayo bebaphume ngelutsi lwabo uyowulalela inkulumo yemholi waleli qembu John Steenhuisen. Leli qembu lihlaba i-ANC ngalokucinywa kwagesi ngenhloso yekuwonga lokwenteka kuleli viki. You can't build an economy, you can't build a country, you can't build a business, you cannot build a family without basics like electricity. Balandzeli be-DA bathi they fixing roads, they're helping the youth speak, they're helping the youth. Ngiyalibona ushintsho leli elifaka endaweni lesihlala khona. Umholi we-EFF Julius Malema bekakhuluma nebalandzeli baleli qembu eKatlehong ekuruleni. Malema ucela abalandzeli baleli qembu ukuthi baphume ngebunyenti babo bayovota khona kutawushintsha simo sempilo labaphila ngephasi kwaso. Our people live in terrible conditions. There is no politician who must allow our people to live in those conditions. Ushiyela likhohliwe ke ngesikhathi ahlaba lamanye emaqembu. Re be re lwantsha corruption until DA it disrupt what was peacefully going on in Johannesburg. Wa tsena batho shiba. Una lo mongwe ba re ke mphomo e run. O mmona a tsena gore wo a re khudisheng dipatšhe motho shuwe. Skebeka sa skebeka. Titeshi tekuvota titewuvulwa ngensimbi yesikhombisa ekuseni ngemsombuluko tivalwe ngensimbi yemfica ebusuku.